Вторая мировая война началась в 1939 году с нападением Германии на Польшу. Вот это вы должны запомнить. Начало Второй мировой войны, 1939 год. В 1941 году фашистская Германия напала на Советский Союз. Да. Bebekon, şu an göndereyim. Gelme. Evet, ver, duy. Allah dikkat. Vah. Sonra diksen şunu yedim. Bu dikkat. Salonolmasa her yurtlara imam boşma, o dosajmu, her zaşim bu soldu olayatsa ve vista var elbette. Hensi boş oldu. Bu sorunlar 4 alışılıyor, yıl sınırda. Ve mesela bana da yıl sınırda. Çünkü hem de yıl sınırda. Oi? Hava tata. Até huyu. Tamam. Montuna yıl sınırda. وأرسم دلح مامس شكون المواد نتصور على الأقصر